Mr. President, we are behind you. Anything you say, we are behind you. We are behind you in accomplishing your legacy. We are behind you waturehera BBI. Nituramenya niturahurwo to nitukirio na mundu na ni ithuĩ aingĩ bũrũri ũyũ na hatirĩ hĩndĩ tũkerwo atĩ to nitũgĩte na president anga miaka 10 anga miaka gĩbaũ tũtiagĩrĩirwo. We are in a democratic country, may the best candidate win. Turauga turenda BBI tondu nituraikio nja muno rimwe anga niturerwo anga county citũ ni developed muno anga bia itwarwo Mandera ithuĩ tũtiagĩrĩirwo gũkorwo na bia na turauga ũũ as young people from Mount Kenya region we are behind the president na mundu wothe kuma ũmũthĩ arĩhũraga president we will be dealing with you ama namna gani githie uhoro wa referendum ukone gukorwo na referendum twarie na kiongo kimwe turoga tutikugayanwo tutire twagayuka ta nyumba ya mumbi na tihende tukwambia niguo so youth in Mount Kenya region nitoguka. This is just the beginning na thafari abagia na ke na ikinya rimwe nirio ikinya ria mbere na nitoguka macinani twaranirie tuiguane na tutikuremano niguo tura expect maundu maria twaugire hingo iyo tondu ni gwakiri na kamweke ga kuneana ga kuya views tura hope and we are praying na turauga maundu maria twaugire ni momeko na tutute twari rimwe ati kuma umuthi tweta region ni tutuite itua rimwe irumu ati ni tukunyita muthamaki wa bururi Mbaru tunyita agenda yake ya BBI Mbaru ni tondu ni tuwe hau thiini wa BBI iyo niho rucio rwa ruriri ruri kindu kia mbere. Kindu gia keri tutingituika na tutingitikira gukagayukana tene ona tene for father saitu ni monetera makamenya thu citu ni nyingi muno na ni moyo guo na nikio maturaga mahinyagiriria urumwe witu niguo wari ngo itu na no nginya twitikire ona tukithie 2022 urumwe witu no nginya utuike niguo ngo ya ruriri rwitu rwa Gikuyu. So ndenda kuga atia nikugite na andu anini na ni undu wa eri na nda ciao ri makenda guthigana ruriri no tukuga ũũ ni tutuite itua twita jamba cia ruriri ati kuma umuthi guthie na mbere we shall rally all the counties twambitie Laikipia nginya Meru gutiguru tutakuhungura tutigirire Wanjiku ria wi kuu maitu ni amenya na ni erwo ruhoro ria wi wama ati rucio rwa bururi rucio rwa ruriri ruthini wa BBI ni guteithia miturire ya Kenya ni guteithia na njira imwe ogithoma katiba gaito wega ni hari concept ya devolution na devolution ni kuga ati urehe mawira urehe iganda urehe services hakuhi na andu riria kiganda gia kwa Machakos ri kiagu na muikari wa Machakos riria kiganda gia kwa Murang'a ri kiagu na muikari wa Murang'a riria kiganda gia kwa Laikipia kiagu na muikari wa Laikipia koguo BBI ni kuhota gukiti mawira na ihote ku empower ayuthi aya nini na nginya rucio rwa ruriri rukorwo ya sure kwa mbetagwa Paul Waros ugo niguo mbise kene na twi guku mucemanio ri muthenya wa umuthi ta county kenda thiini wa Mount Kenya region tukienda kwira ayuthi yetu mutikavenwe ringi. It is our high time now to support BBI tondu BBI ni gatutethia na mutigecirie urude na kiongo kiaro ndangituretera BBI hata kumenya ni ndu kindari na president ni vinya muno atute. So ni turavatara to me support tondu president nara me support either na kauma thiini wa wathani arenda gutigirira Kenya tutikarwa tugicagurana tutikarumana ringi na nikio twi guku niguo tu support BBI na giki ni kiambiriria turathie in 47 counties ava ni kuambiriria ni ground turara ni turauka mutweterere tumuretere BBI nginya kuma sinani na tutitiretigera tondu maundu mama tureka Uhuru president wetu no ramenya twi guku na no ramenya ni turathie nginya counties icio ciengi. So let us support BBI mara moja. BBI